نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. musidɓe julɓe tedduɓe, o weltanama, on jarnama, on tolnama ka radio Tamata FM immorde koloma. haray koko tamata kon hande kadi wonɗa e tamude haray koyen wakkilo moƴƴa wawen wakkilanade e teddingol kaɗo dina meɗen e wakkilagol kañum kadi wawa wallitade oɗo radio addugol publicité ji ɗin ga. haray yiɗe weltani wonɓe gaɓen gila e golloɓe gaɓen ha e horeɓe mabɓe ɓen ɓe fof mabɓe yiɓe weltana, yiɓe duwana, yiɓe jarna. haray men tonni on hande kadi oɗo émission ko alhamdulillahi rabbil alamin. hande kadi émission on ko ɓeɗo musidɓe meɗen oustaz Mouhammad Madina Sow woni en e waɗande hande noon émission mabɓe on ko goɗɗo go kadi hittuɗo kadi moƴƴo kadi haray tigui tigui on mo hanuɗen famude gollitira. haray ko honɗum woni oɗo émission ko honno gueɗal ɓe men ɓe wawata yiɗirde nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. hollen ɓe ɗum, ɓe anda ɗum, ɓe jaɓa ɗum, ɓe faama ɗum ɓayru en yii ko ɓe yiɗi kon, e yiino ɓe yiɗiri, e yiino ɓe jokkiri, e yiino ɓe hay jammitorde woɓɓe goo. haray tigui tigui on ko hani ko nelaɗo on ɓe hani yiɗude, ko ɓen ɓe hani tigui tigui on iwtirde ɓawo muɗum. haray noon tokora meɗen no takkuan ɗo ɗum ko oustaz Mouhammad Julde Bari. haray kamɓe kadi hiɓe ɗo. haray tigui tigui on min innenen ko Mouhammad Julde Diallo, jibinande bañal laaɓe, andira ɗon bañan technology service. haray Mouhammadou ɓen tato no jonnude on ko tamon ko kelɗi inchallah. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين. لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهدي وقتفى آثاره إلى يوم التنادي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray bawde ɗo adnande men woni yettugol Allah tabaraka wa taala on weltanomo e hoore nemaji makko ɗin. saabu noon si en jarnimo ko pelleto ɓeɗe nayi Allah subhanahu wa taala on yewteni ko alquran o fuuden ɗum pellet fodode Allah tabaraka wa taala nden ko gonga. o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. en tori Allah tabaraka wa taala yo newnan en o arsika en yettugol mo no haniri noon e hoore nemaji ɗi on en waɗande ɗin bembi e kikkiɗe jemma e ñalorma ɗi ala taƴodirde. en tori Allah tabaraka wa taala yo arsuke en ɗum wawi yettude mo no hanira no yettirede. haare ɓawo ɗum en terike mo kanko Allah tabaraka wa taala yo ɓeydu yurmede e kisal e hoore oɗo annabajo moƴƴo tawata ko neliraɗo fi yurmede wona nde ɗo mofte o yettini hay fuu so accali o acci en e hoore tere laaɓuɗo jemma makko e ñalor makko fopp no fota si yani halkotako yani on teren e nden ɗon henere si wona on faɗanaɗo hoore mum halkare. ɗen tori Allah tabaraka taala Allah dannden ɗum rasulullahi newnan en o arsika e ñentingol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no ɓe hana no ñentinirede immorde ka finde e ka golle immorde konguɗi kadi ɗi rewiteɗin Allah tabaraka wa taala hara ɗen hawrodiri e maɓɓe. hare no ceernoɓe makirani en ni Cheikh Mouhammad Julde Diallo hafisahullah wa ra'a e Cheikh Mouhammad Julde Bari hafisahumullah wa ra'ahuma. haray ɗen ka radio men Tamata FM en salmini fo en torki Allah tabaraka wa taala yo ɓeydu kisal makko ngal e yurmede makko nden e hoore meɗen o kafa en ɗum amin. haray noon wona karamokojo wona marɗo alluwal towgal ko paykum yiɗu kun tun ɗen andintingol ko yowdire kaɗo dina tawde noon nder sallama maki balligu anni walaw aya yettine an haysi ko aya goto si on tigui andi o wawa yettinde ɗum. haray ko ngal ɗon damal woni mi natirde mi andintina ɗo ko yowdire fi kaɗo dina meɗen. haray no mi inniri noon komi talibawel komi paykum mum ka duuɓi e ka gandal. haray mi tori Allah tabaraka taala yo arsi kan konngudi moƴƴudi wondude dali selluɗo komi yewtatan ɗo ɗen faame fof gollitiren amin. haare mawɗum men no wirde noon ko yani ko jannugol ɓeɗo fayɓe men walla jannugol hoore men tigui taw ko honno yiɗirtenelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. saabu noon ko oɗo woni ko nelira yurmede wonande mofte ɗen o nela o accali hay e fof si wona o yettini ɗum kala ko wonata saabu en natude aljanna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe tindini e muɗum ɓe yamiri e muɗum ɓe rerɗini e waɗa ɗum
kala ko wonata sabu yen morto yen yiltor ɓaawo en yawka yita jahannam nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe rentini e muɗum ɓe accirali en ni ɓe nela ɓe yettini fo mum ɓe accali hay e fus ko ɓuuri e fanɗude ko ɓuuri e yani suuɗagol si wona ɓe ɓangguinayi ɗum mofte maɓɓe ɗen yo allah subahana taala yoɓoy ko ɓuuri e moƴƴude kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen haɗa noon fiiɗum ɗo lande jola e muɗum ko honno woni taw ko honno nelaɗon sallama yiɗirte ko honno yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam landal aranal ngal noon landal ɗimmal ngal ko fi hon ɗum waɗɗi e meɗen yiɗgol nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tatabum ɗum landal tammal ngal ko fi hon ɗum waɗi nelaɗon sallam kamɓe ɓuuri moƴƴude ko ñentinte landal nayaɓal ngal limaha yajibu an nuhabbibahu ila atfalina ko fi hon ɗum waɗɗani en enen ɓe julɓe ɗo yiɗingol ɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e ko wona ɗeɗo lande tawde noon tan on ko happaɗo ko radio haɗa ko leer aɗa nun no inuɗen ko honno nelaɗon sallama yiɗirte haɗa anden ko fanda ko yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wona yani yelagol tun wona yiɗugol tun ka ɓernde ronka gollirde tere ɗen haɗa ɗum ko hawrodirgol e konngudi maɓɓe ɗin e kuuɗe maɓɓe ɗen no ɓe golliri noon e to ɗen golliren noon ɗum ɗo no jeeya e ko tinninta wonde mana eɗen yiɗi ɓe si woni fay men ɓen ii en ɗen waɗa ɗum ko wallahi billah ɓe iwtira e ɓawo men ɓe jokke saabu noon ne o no wayri o ko noon ne ete ɗon o wayirta ɗum ɗo mawɓe men ɓe makino ɗum hino selli ken haray añen ko kala ko nela sallama añuno haray ɓattaki waɗen kala koɓe yiɗi ɗum wonay saabu weltingol ɓe ñande jangga sen hawro e maɓɓe toon yani daroɗen yani yiɗen moƴƴa hawroygol nelaɗon sallama ko aljannaji wonduɗe e habitagol baraji ɗin ko allah tabaraka wa taala haɗa yiɗirali nelaɗon sallam si wona fi allah tabaraka wa taala haɗa yiɗirali ɓe si wona ka saabu allah subhanahu wa taala haɗa ande yiɗgol nelaɗon sallama ɗum ɗo no ɓura no ɗuwa ɓurde ɗen ɗuwa yiɗude na sallama ɓuuri jawle men ɗen ɓuuri wonkiji men ɗin ɓuuri yumma men e ben men kala ko woni konka holle ɗo hene duwa ina sallama ɓuuri on ɗon si feƴƴi giggol allah tabaraka wa taala ngol saabu noon kon ɗo duwaɗen jannude fe men ɓen wona imamul boukhari ɓe filori ɗum no e hadith maɓɓe mo ɓe ƴetti e omar bne alkhatabi radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama qal la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh من نفسه وماله وولده فلما قال له عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال له صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فلما قال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله قال له الآن يا عمر الله أكبر جنت مسلم تدو أو حديث مورد حديث سلو دون صحيح البخاري نال صلى الله ما يكون دمنا كبلت غوتو ميدن تيمين تا غومدينا تلن الله تبارك وتعالى قال وفالا قال جانغل سيوانا تما نال صلى الله بورا يدي ka e meɗen ɓurde yiɗen sallama immorde wonkinji men ɗin e jawɗi men ɗin e ɓiɓɓe men ɓen seydna oumar o makani nela sallama nden ñande wonde manna walladi nafsi biyadi kañum nela sallam woniri allah tabaraka wa taala on mo wonki an woni juuɗe muɗum wonde mana la yiɗi kala hunde yani la yiɗuma ɓuuri kala hunde si wona wonki ankin sallama makani hon oumar ne sallama maki la o e oumar walladi nafsi biyadi min kadi mi woniri allah tabaraka wa taala on mo fittandu andu woni e juuɗe muɗum hatta akuna habba ilayka min nafsik a wonata gomɗinɗo ha mi yiɗe kama ɓuuri wonkin maki seydna oumar kon ɗo maki fa innaka al ana ahabba ilayya min nafsi ya rasulallah aw nelaɗo sa sallam itti joni haray hande kadi mi yiɗima ɓuuri hoore an ne sallama makani mi honɗum al ana ya oumar awa joni noon oumar a gomɗini gomɗinal ngo allah tabaraka wa taala faalal ngal e juuɗe maɗa haray ko ɗum ɗo hannuɗen fiɓude ko ɗum ɗo hannden fiɓande fay men ɓe ko ɗum ɗo hannden tutude ka ɓerɗe maɓɓe ila kaɓe woni ɗo togosum aɗo ɓe jibinade tore naala longinen ɓe ɗum anden ɗum andinen ɓe ɗum kaɓe woni ɗon ka segimo maɓɓe aɗo ɓe yalti kaduna ɗo taw ko ɗum ɗo dowaɗen ɓe andinde wuuren e hoore muɗum ɓe fina e hoore ɗum ɗo ɓe tawa ɗum ɗo heno tuti ka ɓerɗe men hiɗen gollitirde wona hara tum yalagol wona wolgol tum ka ɗengal haɗa ɗum ala ka nder ɓerɗe landal ɗimmal ngal limada yajibu an nuhibba rasula sallllahu alih w sallam landal ɗimmal ngal ko fi hon ɗum waɗɗi en yiɗgol nelaɗon sallllahu alih w sallam har nun ɗum li anna hubbuhu sa sallam min asasiyati islamuna wonde manna saabu no yiɗgol nelaɗo sallama anden ko ɗum ɗo jeeya e tugale l'islam meɗen on yiɗgol nelaɗo sallam ko jeeya ɗum e tugale yiɗgol yani l'islam meɗen on bal anna al imana billahi taala la yaktamilu illa bi hada al hubb ande wonde manna gomɗingol allah tabaraka wa taala on
wawata timmude wawata yottade si wona sabu yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi wonde manna kefeero si falamade kandi nder l'islam ko bini o seeɗo wonde manna reweteɗo huhore gonga ala nafari oɗo loro mo rewa si wona allah tabaraka wa taala o watta ɗo wonde manna mouhammad ko jeeyaɗo allah tabaraka wa taala ko nelaɗo makko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhammadan rasulullah si neɗɗo on inni ashhadu an la ilaha illallah o hatti ɗon o innali wa ashhadu anna mouhammadan rasulullah o wonata julɗo haɗa wonali julɗo ko bini on tigi wala ngol ɗo konngol o joginira ngol e konngol nelaɗon sallam wonde manna himo gomɗini allah tabaraka taala himo gomɗini wonde manna nelaɗon sallam ko allah tabaraka taala nelimo ko jiyaɗo makko wona rewowo na reweteɗo ko rewowo allah tabaraka taala kanko kadi on tigi anda ɗum ɗo wonde manna no hani kadi nde yiɗete nelaɗon sallama sabu noon ɗum jooli ko ɗuuɗe alqur'an an allah tabaraka taala on ayaji ɗuɗuɗe minha ala sabili lmithal la تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا الله أكبر الله سبحانه وتعالى يوتين دو هايجي يعني hulɓiniɗe tawata noon neɗɗo jeeya ɗon himo duwa ande ɗum ɗo ko honɗum firi wonde manna wiyan ɓe yonala sallam so tawi woni babiraɓe mon ɓen maɗum ɓiɓɓe mon ɓen maɗum musidɓe mon ɓen walla sonnaɓe mon ɓen walla duhiɓe mon ɓen siko sonnaɓe maɗum gorol mon ngol fof maggol walla jawle ɗe faggitani ɗon hoore moɗon e marsa yani e ngengu ngu huɗuɗon bonugol so tawi ɗum ɗo no yiɗaka moɗon ɓuuri allah tabaraka taala on e ɓuuri nelaɗon sa sallam hara habbite immode ka allah tabaraka taala haare habbite immode ka allah tabaraka taala lette saabu noon haaray ha joni en gomɗinaɗe allah tabaraka taala e gomɗinaɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde manno kugo kani qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibikum allah wonde manna mouhammad yeeto ɓe ɗo so tawi woni hiɓe yiiɗi allah tabaraka taala no hannira no yiɗede haɗa wonde manna iwtire ɓawo nelaɗon sallam so iwtiri ɓawo ne sallam o ñentiniɓe tun allah tabaraka taala kadi o yiɗa yon haray jeyaɗo yo andu wonde manna kala si fo aduna on fo añima ɗo tawi woni allah tabaraka taala no yiɗuma haray kan woni malaɗon kan woni daɗuɗon kan woni foruɗon si woni allah tabaraka taala yiɗi jiyangel makko ngel o nodde jibril alayhi salam o enna jibril ayi oɗo neɗɗo o ɓiɗɗo kaarijo gueɗal kaarijo o hilan yiɗumo o inna ɗum jibril alayhissalam jibril kadi ko ɗum watta o nodde malaikaji ɗin fof ko asamawji kanko woni kohojo maɓɓe on o inna wonde manna o ayi oɗo kaarijo hara mo sappademo ko holley ɗo mo jinnude ka hakkude men ɗo o inna wonde manna ayi oɗo jiyaɗo ɓiɗɗo kaarijo allah subahana taala yamirila wonde manna himo yiɗimo yomi yiɗumo onon kadi mi yamiri on yiɗemo malaikaji ɗin fof kadi yiɗa oɗo jeeyaɗo o waɗanamo kadi kaboul ko hawre leydi ɗo hara so waɗi so wooli o jaɓante so haaɗi o jaɓante yani so yamiri o jaɓante so haaɗi kadi o jaɓante ɗum koye morde ka allah tabaraka taala saabu yiɗugol nelaɗon sallllahu alih wa sallam no jeeya e muɗum li annahu habibullahi alladi aqsama allahu bi hayati qailan la amruka innahum la fi sakratihim yamahun ko fi on yiɗanta nelaɗon sallam saabu noon allah tabaraka taala o kanko tagi tagore makko nen fof wa rabbuka yahluqu ma yashau wa yahtar allah subhanahu wa taala omo taga kawa ala o suuɓo e nder ko tagi kon o ɓurna haray ko ɗum waɗi o inni wonde manna o wonjiri gundan nelaɗo ɗon sallllahu alih wa sallam saabu yiɗugol nelaɗon sa sallam hanen kaɗen hani yiɗugol nelaɗon sa sallam allah subahana taala yami ay arsuken yiɗugol nelaɗon sa sallam nokkugo kandi allah tabaraka taala no heewi nokkeli ko hawtodirta inde nelaɗon en sa sallam inde makko nen ka jantagol mo no jeeya e muɗum marratun adidatun fil qouran karim ari nokkeli hewri ka alqouran karim hara allah subahana taala jantoto inde makko nen tun o takka ɗon inde nelaɗo nen sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e muɗum fi shahadati allati la nadkhul fi l islam illa biha e nder l'islam on goɗɗo nden onata julɗo hara ko kefeero o nataka nder l'islam si wona o janto inde allah tabaraka taala nden o janto inde nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam fiyo wonu julɗo hiɗen andi ɗum ɗon hiɗen seeɗiti ɗum no jeeya e muɗum fi l adani alladi yurfau 5 marratin fi kulli yawmin wa layla no jeeya e muɗum ka noddinandu e ka darndandu laabiji joyi e nder jannal ngal e jemma on ɗum ɗo allah subahana taala on o jantete neɗɗo sallama takkeɗo inde makko ne a wiye ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mouhammadan rasulullah e nder ñallal ngal e jemma on ko laabiji joyi woni ka darnugol woni ka noddinandu haray ɗum ɗo woni laabiji sappo aray a jantoto inde allah tabaraka taala takka ɗum inde nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam وكما نرى أن الله تعالى قد فرض علينا تحيته صلى الله عليه وسلم بعد تحيته سبحانه في التشهد في كل صلاة فأي شرف بعد هذا الشرف كونان كادي نو إيرن وندما نكتايا taya arano e kadi sakkitoro fof en juulay en nelaɗon so sallama ɓawo en jantiki nde allah tabaraka taala nden o yamiri en ɗum o falli ɗum e meɗen yen yettu nelaɗon sallama ɓawo yettugol allah tabaraka taala ka tayya e nder kala julde no jeeya e muɗum fi honɗum yiɗenten nelaɗon so sallama saabu noon ko allah tabaraka taala woni ko yiɗimo
حبيب الرحمن الذي قربه إليه دون كل المخلوقات ليلة المعراج وفضله حتى على جبريل عليه السلام كما خصه صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لأحد سواه منها الوسيلة والكوثر والحوض والمقام المحمود هري ande wonde manna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko Allah tabaraka taala ƴettimo waɗi giɗo makko o suuɓimo o suutimo hakkude tagore nden fof kanko woni khayru khalqillah kanko ɓuuri moƴƴude tagore Allah tabaraka taala nden fof hay e jibril o ɓurnimo hoore makko ni wona ñande o jibril yahannomo makka ɓe yaw yodgol mi'raj on yawgol ko Allah tabaraka taala fi julde nden yo falle e meɗen ene mofte maɓɓe ɗen o ɓurnimo e hoore jibril wono noon kadi o hertini rasul sallam yani hettanɗe ɗuuɗude no jeeya e muɗum alwasila yani oɗo nokku tawata ko nelaɗo sallama tum woni ko hertorimo ñande dargal ko ɗum waɗi si noddinama yen hani toɗanade Allah tabaraka taala nelaɗo sallama oɗo du'a janggen du'a mbawdal adan fiyen heɓoyi oɗo wasila ñande dargal Allah tabaraka taala ko waɗani ko nelaɗo sallama no jeeya e muɗum wowdu ndun kawsara nduɗo kadi ko nelaɗo sallama tum woni ko hertorindu e no jeeya e muɗum almaqamul mahmud nokku tawata ko dari ɗon yettiniɗo ko nelaɗo sallama tum waɗana on noon kadi nokku min at-tabi'i an yuhibba al-mar'u habibu fa idha kunna nuhibbu Allah fama ahrana bi an nuhibba habiba hare no jeeya e ko anda kon yani hara ko tabi'iyan naturellement si woni giɗo ma on no yiɗi goɗɗo ɗe dowa yiɗude on noon ɗum le waɗi Allah tabaraka taala ko giɗo men nelaɗo sallam ko giɗo Allah tabaraka taala en hana yiɗude Allah tabaraka taala añen nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam eɗen andi kadi wona imamu tahawi omaki ɗum wonde manna yiɗgol nelaɗon sa sallam walla yiɗgol sahabaɓe ɓen ɗum ko islam noon ɗum ko liman noon añugol nelaɗon sa sallam aña sahabaɓe ɓen ɗum ko keferankagu noon ɗum ko bewre noon ɗum ko jaggutugol e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e muɗum yiɗugol nelaɗo sallama yani teddingol sharia maɓɓe on iwtira ɓaawo sunna maɓɓe on golla ɗum ɗoftoɓe e kala ko fanɗi woƴƴito kala koɓe haaɗi wata kono natija hiyal fawsu fi dunia wal akhira résultat ɗum ɗo ko hunde wonata ko daɗɗugol ko aduna ɗo daɗoya lette Allah tabaraka taala ɗen wona aljanna wona werde meɗen Allah subhanahu wa ta'ala waɗa en ɗum li anna Allah tabaraka wa ta'ala qad ikhtarahu min bayni الناس لتأدية هذه الرسالة العظيمة فيجب أن نعلم أن اختيار خير الأخيار لأنه سبحانه أعلم بما يعطيه أمانة الرسالة وما دام اصطفاه من بين كل الناس لهذه المهمة العظيمة فمن واجبنا نحن أن نصطفيها بالمحبة من بين الناس جميعا هذا عندن كدي وندمنا الله تبارك وتعالى وجتنgal ɗo nelal mawnungal o waɗi e juuɗe nelaɗon sa sallam kanko woni sakkitiɗo nelaɓe khayru khatama nabiyina wal mursalin kanko woni timmode annabaɓe nelaɓe ɓen ala nelaɗo aro ɓawo ne sallam ala annabajo aro ɓawo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam هذا أن قدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي ادخر دعوته المستجابة ليوم القيامة لكي يشفع بها لأمته هذا أن بعد بمسمع ɓay woni ɓe nelama Allah subhanahu wa ta'ala no jonnima be maɓɓe yo du'a mo jaabinanta ɓe ɓeɗo fof annabaɓe nelaɓe ɓe fof ɓe du'ani mofte maɓɓe ɗen ko adna ɗo nela sallama marani du'a maɓɓe on wonande mofte maɓɓe ɗen fi ñande dargal ne sallama tum mari oɗo du'a tawata nden ñande kanko tum wata torade Allah subhanahu wa ta'ala wiyana monno yo ɓanto yo toro kala ko faala Allah subhanahu wa ta'ala waɗanamo ɗum waɗana mofte maɓɓe ɗen haray ande ɗum wonde manna كما جاء في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مجابة وكل نبي قد تعجل دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ندوك ويلو جانو ونند مفتنا صلى الله عليه وسلم ونند ودو جلو وندو جنتارين ودو ساي وند من أنبا بمسمع به نلا بمسمع به نوراني بدعاء مو الله سبحانه وتعالى جايبين أنت بدون يدون annabaɓe fof heñori oɗo du'a maɓɓe kanna ɗo kono nelaɗon sallallah sallam ɓe maki wonde manna min marani oɗo du'a mofte an ɗen fitan tefanoygol ɓe ñande dalngal fi nadugol ko aljannaji wa huwa alladi talama da'a rabbahu qailan ya rabbi ummati ene sallama seeɗatano torogol Allah tabaraka taala fi ɓeɗo mofte maɓɓe ɗeɗo mofte maɓɓe no mabiniɓe no aniniɓe hino hiɓe hulaniɗe natugol yiite hiɓe yiɗaniɗe natugol aljanna wa huwa alladi sayaqifu inda surati yawma alqiyama yad'u li ummati huwa yajtazuna qailan ya rabbi sallim wonela sallama daroto ñande dalngal hara yimɓe ɓen no yani no feƴƴude hewre sura ton mi sallama no torono yani yimɓe ɓen wonde man Allah subhanahu wa ta'ala hisimɓe yo damduɓe ukkagol ka nder yiite jahannam ton li annahu sallallahu alaihi wasallam baka shawqan ilayna hina kana yasma'u ashabi fasa'aluhu an sababi bukaihi faqala lahum اشتقت إلى إخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله قال لهم لا إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني نسلم هاري سيرتانو ولغول في غول يدغول ميدن haɓe wi wonde man no sahabaɓe landiɓe kono ne sallama wullanton hen ɗuuri wullugol ko fewno wullanton no sallama maki wonde manna mi yiɗiyani hawrugol e musidɓe am ɓen sahabaɓe landiɓe enen nelaɗo namen woni musidɓe ma ɓen sallama makani ɓe oye onon kon wondiɓe an wona on musidɓe am few ko homɓe woni musidɓe am ɓen tigui tigui
ko ɓeeɗo tawata ɓe gomɗini allah tabaraka wa taala ɓe gomɗinilan kono ɓe yallah allahu akbar allah subahana taala on tabintin ɗum ka ɓerɗe men o ƴittani hoore muɗum enen mawɓe men ɓen e julɓe ɓen fof li anna al mar'a ma man habba yawma alqiyama kama akhbara sadiqu almasduq wonde manna jiya ɗon himo wondi on mo yiɗi ka aduna ɗo ñande dargal aray en tori allah tabaraka wa taala yo tabintin yiɗugol men ngol ne sallama wonde e maɓɓe ka aljannaji ɓurɗi towde ñande dargal sallama maki fa ida ahbabna haqqan sarna jiranahu inchallahu fi alfirdaus al ala mahma qasat amaluna wonde manna sen yiɗi ɓe no hanira no yiɗede e hoore gonga hara wona sama kala ko wallahi en wondo e maɓɓe ñande dargal ke aljanna firdaus ɓurɗo woni towde hay so tawi woni golleji men ɗi raɓɓiɗi hewtali golleji maɓɓe ɗin kamɓe nela sallam haray ko ɗum waɗi nela sallama landi goɗɗo go arbo fulasojo arno ka nela sallama winima ya rasulallah mata saa qala lahu wa ma addatta laha qala hubbullah wa rasulih qala fa innaka maa man ahbabta oɗo arno o landi nela sallama wonde manna nelaɗo yo yetelan kontumo dargal ngal kontuma dargal ngal daroto sallama ma kañum enen ko on ɗum heɓlaniɗa fi dargal ko on ɗum gollanɗa dargal ko on ɗum après ɓay goɗɗo fokkitiɗo Fouta walla fokkiti voyage o prépare to conséquemment o moƴƴina bondolu makko ko ha moƴƴa e argent de poche ji makko ɗi waɗa ka nder jifa makko si o immo o yaha sallama landimo enen ko on ɗum préparé neɗa fi ngal ɗo dargal ene a gollanigal golleji buy a juuli buy a janggi buy a hajji buy a zakki buy a tokki enɗam buy a taƴali enɗam ma ɓe landimo ɗum o inni wonde manna min maranagal hay fos mi heɓlanari ngal hay fos si wona tun hiɗa yiiɗi allah tabaraka taala ela yiɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam mi sallama makanimo honɗum fa innaka no an landiɗo lam ɗo maa man ahbabta a wondoya e on mo yiɗuɗa ko aljannaji allah subahana taala waɗa en ɗum enen kadi amin هذا نجيها كسبوا إذا تقول سلم عند منه لأن الخالق هو أعلم بخلقه وصفه بأنه على خلق عظيم وبأنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالرؤوف الرحيم كما قال هو عن نفسه لقد أدبني ربي أحسن تأديبي ولقد ضرب الله أروع الأمثال بخلقه هذا فأحبه ووثق به كل من عاشره من المؤمنين والكفار على السواء ونشأ وهو معروف بينهم باسم الصادق الأمين أفلا نحبه نحن allahu akbar haray ande wonde manna allah tabaraka taala kanko ɓuuri andu tagore makko ne fof o laɓɓinela sallama wonde manna himo e dow jikku laɓaɗo jikku mawnuɗo allah subahana taala yewti ɗum ko alqur'ana makko tedduɗo wonde manna kadi nela sallama wonde manna allah subahana taala ni'imo o laɓininedi makko ni wonde manna o tappiri yani o waɗanimo misal ɓurgal laɓede e moƴƴugol jikku e newagol ka gollodiral ha heferaɓe no iriti wonde manna sallama himo woli gollodude ko ɗum woni saabu yani wona kafa o laamori aduna o mi sallama wona kafa o waɗiri jihadi makko on tigui tigui ko gollodiral maɓɓe moƴƴal ngal newande gollodiral ngal allah subahana taala wi walaw kunta fazzan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik so wina wonno neɗɗo ñaaɗuɗo sattuɗo feere ko wallahi sahabaɓe moɓota ɗum takkoma nde sallah sallam haray ko ɗum waɗi nde sallama ko buynaji kal islam saabu welugol gollodiral maɓɓe ngal hiɓe newi jikku hiɓe ɓe ñaaɗa ɓe satta fi aray mo ɓe no nurriraɓe no faalira kala waɗayɓe no ɓe faalira hara ɓe haajaka hiɓe waɗi doyi hiɓe andi wonde manna kamɓe woni nelaɗo fi yurmede wonande ɗeɗo mofte haray no jeeya e muɗum allah subahana taala on o yamiri en yirno sallama saabu noon o waɗimo ko annora allah subahana taala wi laqad jaakum min allahi nurun wa kitabum mubin gomɗi ari on immorde ko allah tabaraka wa taala annora e deftere ɓangude ko ɗum woni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nam haray ande wonde manna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam himo hana yiɗede ka ɓerɗe meɗen hara no inniɗen wona yani yalagol ɗum tun hara ɗum wona ka nder ɓernde nam cheikha julde so woni ɗon mari ka waɗa toon ɗon mudahala fa alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd haray yetti allah subhanahu wa taala haray en nani oɗo muhadara labbaɗo en andi yiɗugol nelaɗon koko waɗɗi haray naade wonde siɗa yiɗi kono waɗɗi sa yiɗali haray a ukkondira e allah subhanahu wa taala o inni wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyanahu l-huda wa yattabi ghayra sabili l-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira haray oɗo aya ko holli ko ya yiɗu nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam yiɗugol nelaɗo on ko yo wonu kalban wa kaliban ka ɓernde e ka muuluwal andi sinnama kalban ko ɓernde ma nden kaliban kono muuliraɗa noon hara mo yi'ima tun o andi tawi nelaɗo dirti e tawi ɗum ɗo manki ayni a yiɗugol nelaɗo ko yuɓɓugol ɗo muhibi daro jara ɗum saƴina ɗum e juulirɗe hando ƴette coñci mum ɗin daasa ɗi ka leydi he waɗa lundanɗe nelaɗo tun haray ɗum annaki
ko ka ɓernde e ka mbaadi e ka jikku yo taw kadi jikku ma on ko wano jikku nelaɗo on haray ɓe continue e yewtere on jarama fota haray min weltani ko min jarni on yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray yo Allah on arsi koyen ñentigol nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ka jikkuji e ka mbaadiji haray tigui tigui on suɓani ken ɗo mawdou labaɗo yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓa hen fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓa kadi jentiɓen ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray numéro ji ɗin ka Tamata FM ɗo ko 628 49 75 83 hiɗo wawi noddude ɓeyden wallidirde haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon weɗe weltani on meɗen jarni on haray ko 628 49 75 83 namto koro haray wiwde wonde manna landal hikkotongal ɗon ɗon limada huwa khayru qudwa ko fiyonno sallama wonani ɓurɗo moƴƴude e ñentinteɓe ɓen Allah tabaraka wa taala o yewtin ɗum ko alquranul karim wonde manna لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وندمنا نقوم إلى تنكوين لا صلى الله عليه وسلم ينتني قال مؤجل أسيق قولندي الله تبارك وتعالى ونندي همبو الله سبحانه وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونندي يردو يعني جورتي دو هورغو الله تبارك وتعالى eon jortiɗo ñalande sakkitini nden o janti inde Allah tabaraka wa taala ko ɗuuɗi haray andata valeur nelaɗon sallama si wona Allah tabaraka wa taala tigui tigui Allah subahana taala himo andi valeur nelaɗon sallallah alih w sallam ɓuuri jeeyaɓe hedditiɓe ɓe fof makko saabu noon kanko woni taguɗo tagore makko nden himo suɓimo ɓurnimo e hoore kala ko taga kon o suɓimo o ɓurnimo e hoore ko tagui kon fof o yanñanimo ɓerde makko nden o ɓantanimo jantore makko nden o waɗi yani o wallinanimo teddele ko woni kon e ɓawa makko o laɓɓinimo e kala hunde Allah subahana taala on laɓɓini rasulullah ka haqqille maɓɓe Allah subahana taala wi ma dalla sahibukum wa ma gawa majjali wondiɗo mo on o bewali o janti yani o laɓɓinimo kadi ka gongugol mo fa qala subhanahu wa taala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ɗum waɗi sahaba ɓe fewde alquran on jippoto sallama haɗuno windugol yani ko goɗɗungo ko wona alquran on fi honɗum fiyoto jilɓanɓe ha ɓay woni joni hoolike yani tabiti hunjagol maɓɓe ngol tabiti sendirgol ayeje ɗen e hadis jeɗen ne sallama yamiriɓe yoɓe windu kala ko ɓe naniriɓe sahabaɓe landi nena sallama winde kala ko yaltika toni maɗo sallama makani ɓe winde yallata hakkude ɗiɗo toni ɗiɗi si wona wahyu immode ko Allah tabaraka wa taala yani ɓe yewta e mbeleɗe maɓɓe ɓe wallata ko tun ɓe maƴƴa tan ɓe woola goɗɗum wona ene waɗirten noon ko kala ko ɓe yewti ko wahyu immode ko Allah tabaraka wa taala ko Allah subhanahu wa taala wi wa ma yantiqu anil hawa kala kono sallama yewti ɓe yewtata ga e mbeleɗe maɓɓe in huwa illa wahyun yuha ɓe yewta si wona ko wahyu immode ko Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala on laɓɓini ɓe ka ɓernde maɓɓe fa qala subhana alam nashrah laka sadrak ene mi yanñananima ɓerde ma ɗen ko pellet Allah subahana taala yanñani ɓe ɓerde maɓɓe ɗen zakkahu fi fuadi fa qala subhana wa ma kadaba al fuadu wa ma ra'a laɓɓinimi ka ɓerde maɓɓe kadi wonde manna no sallama yeddano konko ɓe i ɓay ɓe ƴawanama ka sidratul muntaha zakkahu fi dhicri fa qala subhana wa rafa'na laka dhicrak Allah subahana taala wi min ɓantanma jantore ma nden kala ko Allah taala janta fi mum an kada jantata fi mum ɗon zakkahu fi tuhri fa qala subhanahu wa taala wa wada'na anka wizrak laɓɓinimo ka yani ka laaɓal makko wonde man Allah subahana taala wallinanimo lelnanimo kala ko teddi gaye makko zakkahu fi ilmi fa qala subhana allamahu shadidul quwa laɓɓinimo ka gandal makko ko hummo jannina sallama ko jibril alayhi salam ko kanko woni shadidul qawi huwa jibril alayhi salam zakkahu fi hilmi fa qala subhana bil mu'minina raufun rahim ko yani wonande gomniɓe ɓe himo yurmeɓe himo yiɗiɓe zakkahu kulluhu fa qala subhana wa innaka la ala khuluqin azim nde ɗo say o laɓɓinimo o mes makko o indi wonde manna hiɗa e hoore jikku mawnuɗo ko laaɓa فهو صلى الله عليه وسلم رجل الساعة نبي الملحمة صاحب المقام المحمود الذي وعده الله به دون جميع الأنبياء في قوله ومن الليل فلهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ودوني نكو الله سبحانه وتعالى فورنا الله صلى الله عليه وسلم ماك يحدث ما بسر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفعين وعندما نكمي ونكو هوجو بآدم مسمع به nokku e riwaya go ɓen wala fakhra wona mantagol wona wasagol wonde manna kamɓe woni ko adato sekanede kaburu mum ɓe immito ñande dalngal kamɓe woni adatoɗo tefude ko kamɓe kadi adate jaɓanede tefore nden لأنه إمام الأنبياء الذي صلى بهم في المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج فنحن عن هذا نتخذ إمام وقدوة كسبب دو إن جرجتون دين سلام كدي إمام بمن إن ينتهي بمدين كدينا مدين سبب kamɓe wonno imam annaba ɓen kamɓe almi annaba ɓen ñande
masjidul aqsa ñande ɓe royrano ɗon fi yawgol ka allah taala o farla e meɗen ɗeɗo julɗe ye 50 hiɗen andi ne sallam ɓay woni yeehi toon ka artugol maɓɓe ɓe hawrodiri e Moussa alayhi salam annabi Moussa landiɓe ene ko honɗo Allah subahana taala wasiyima ko honɗo falli e maɗa e mofte maɗen ne sallam makani ɓe wonde man no falli an julɗe 50 annabi Moussa wi animo yiltito ka jomima yiltito ka jomima toroɗamo o ɗuytane ko wallahi mofte maɗen wawata tende ɗum millan andi mi bani Israil honno men gerdi ɗulle haari timmano ɗum ɗon kono ɓe wawatano tende ɓe wawata tende yilto inna wi ɗuytane nasallama yilti tori Allah taala yo ɗuytu Allah subahana taala ɗuyti feccere nden han joni o arti o landitimo o jelo ɗuyti o inni mi ɗuytanilen feccere yiltito han joni yo ɗuytane o yilti kada ɗuytanimo o yilti kada ɗuytanimo o inni mi hersi jomi an Allah subahana taala wi wonde manna la yubaddalu qawlu ladayya yani konngol ngol wattetake an ɗo joni komi yamirno ko julɗe 50 haray ɗum ɗon baraji mum ɗin tabiti kono joni ko julɗe 5 juulo toon yani mo juuɗi fana goto no so juuɗi fanaji 10 immode yurmede Allah taala e yurmede nelaɗo ni sallam wonande ɗeɗo mofte maɓɓe en tori Allah taala yo hawtude e maɓɓe ñande dargal nokkugoɓe maki wonde manna fuddiltu ala al anbiya bi 6 utitu jawami al kalim fa huwa al balighu al fasih ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون wonde man sallam maki wonde man nami ɓurdinama e hoore annabaɓe aditinoɓe ɓen piiji 6 ara nun ɗum mi jonnama moɓugol yewtere yani nder sallam si maki konngol gotol tawa ngol no mofti hingol yaaji hingol mari firoji ɗuɗuɗi mawnuɗi no andirɗen noon wonde man kadi ɓe wallirama hulɓingol yani ayɓe maɓɓe ɓen si woni ɓe fokkiti jihad aɗo lewru Allah subahana taala ƴetta e kulol buggo e ɓerɗe ayɓe ɓen ɓe huula aɗo ɓe arde no jeeya e muɗum wonde manna ɓe dañinanama yani kono hoyru ngun ɓe waɗanama leydi ndin fof laɓɓinordi e juul e ka nokku ka juulete ɓe nelama e tagore nden fof annabaɓe hay ko nelete ko yimɓe maɓɓe ɓen tun enen kamnel salama noon nelama e athaqalain jinnaji ɗin e yimɓe ɓen eno jeeya e muɗum koɓe ɓurna e annabaɓe ɓen ko kamɓe woni ko timminora annabaɓe ɓen ɓe mes maɓɓe li anna allaha asamahu wa arshadahu khatahu wa saddada rumiyatahu wa jaalahu la yantiqu anil hawa no yewtirɗe noon wonde manna ɓe yettako e ga beleɗe maɓɓe ɗen andu wonde mne sallama kadi ande wonde manna limada yuhibbu an nuhabbiwa ila atfalina ko fiyon ɗum hanani en waɗɗani enen julɓe ɓen nde yiɗinten payɓe men ɓen nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam لأن مرحلة الطفولة المبكرة هي أهم المراحل في بناء شخصية الإنسان فإذا أردنا تربية نشء مسلم يحب الله ورسوله فلنبدأ معه منذ البداية حين يكون حريصا على إرضاء والديه مطيعا سهل الانقياد هري نهاني ka arande laawol pay koy ko woni ɗon togosoy koye weeli ɗowde hikoye weeli ekkutude hikoye weeli tindinde hikoye weeli hulɓinde mawni ne aka e hoore l'islam o wata ɗeltagol hande kadi kara han ena tawa ɗeltota kono haray mettoye fi saabu noon ɓe woni ɗon togosoy hiɓe weeli gerdude hiɓe weeli tindinde hiɓe weeli yamirde haray fuɗɗoɗen e maɓɓe kaɓe woni ɗon togosoy haray accaɓe haaɓe mawni inne en wurtoye لأن الطفل إذا استأنس بهذا الحب منذ الصغر سهل عليه قبوله عند الكبر فنشأة الصغير على شيء تجعله متطبعا به والعكس صحيح فمن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا وندمنا فايكو توغو سويكوي يبيدي yani yiɗugol hunde si ɓe tindina yoɓe yiɗu hunde ko pellete ɓe yiɗande si woni kadi mawɓe inude hino yiɗi hunde nden hiɓe appliquede nde hannira noon haray ɓe iwtida e ɓawa tun ɓe jokka haray ɓe jokka automatiquement no innirɗen noon ne o no wayro ko noon neeteɗon wayirta yani si woni mawɓe ɓen ɓe hebbinayi juulugol ena ɗon sallah sallam kala ko ɓe jantoto ɓennande sallam ko ni yamiri en ko ni ɓe inni en gerɗu si woni lullal ari toon ko ni ne sallama gerdayno ɗum ɗo fof hiɓe nande bimɓe kikiɗe baɓe maɓɓe biro maɓɓe no janto inde Allah taala ko pellete ɓe yiɗe nela ɗon sallallahu sallam hay si ɓe woni ɓe yaali ɓe hay si woni ɓe andali ɓe taw ɓay haɗa ko togosey taw kono ɗon e ɗum si woni ɓe mawni haɗa ɓe wettata yiltande e piiji gono toon kono si accirama noon ɓe welsindama e maɓɓe itti kaɓe woni ɗon togosum si ɓe mawni mettay yiltude mettay gerrude si ɓeɗo yiiɗi goɗɗum go harna nela ɗon haray kala han ayi ko noon woni ɗum seeɗoɗen noon ɓe reni hande pellete ɗum ɓe reni hande oustage ko makko mon hande ɗe reni sukaɓe hiɓe yiɗi ɗo heferɓe hiɓe yiɗi tigi tigi on ɓeɓe duwa ka yiɗude few ɓe yiɗaɓe ha ɓe ƴetta inɗe maɓɓe ha ɓe ƴetta jikkuji maɓɓe ɓe ƴetta comportement ji maɓɓe ɓornateri hande no wona kuwa fore no hulɓini ha feƴƴiti no hulɓini ha feƴƴi ɗum ɗon fof ko angal yiɗugol nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam haray min weltani ko continue dar jasakumla heyran ko ɗum woniri innuɗen wonde manna si woni pawi ko yiɗi nelaɗo sallam haray ɓe ñentineɓe si woni ɗon e acci ɗon yiɗingol ɓe nelaɗo sallam ɓe wawata ñentineɓe no etorɗen wo e etoy to haray wawata hande kadi gaynoyde li anna hubbuhum lahu sawfa yaudu alayhim bil khayri wal baraka wa tawfiq
في شتى أمور حياته وهو ما يرجوه كل أب وأم haray sabu noon yiɗingol ɓeeɗo fayɓe nelaɗon sa sallam ɗum ardaneɓe moƴƴere e barki e hawrindinede e kala golleji maɓɓe ɗin si ɓe nataniɗi si woni goɗɗo no yiɗi allah taala o heeɗi nelaɗon sa sallam hino goltide makuji maɓɓe ɗi no goltide sunna maɓɓe on kala ko nangani ɗum newantomo allah subahana taala waɗanemo barke muɗum waɗanemo tawfiqe muɗum waɗanemo jaɓanede e gollal ngal haray ɓe sonjotako ko ɗum woni ko kala jorti baabirawo kala e nenirawo kala ko ɗum jortani ɓiɗɗo mum so fuɗɗike hunde yo continue ha o yaltaka hani ɗon yaltede ko ɗum hulanɗemo ɓe no ɗen hulani hoore men yiita ngen ko noon kadi hanɗen hulande ɓeygure men ɗen ko ɗum hanɗen hulande sonnaɓe men ɓen e ɓiɓɓe men ɓen allah subahana taala qu anfusakum wa ahlikum nara dande pittali mon ɗin dandon ɓeygureji mon ɗin kadi natugol yiite allah subahana taala arsuko en ɗum lianna allah taala qala fi kitabi l aziz qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yaghfir lakum dhunubakum wonde manna si ɗon yiiɗi nelaɗon sallama haray so yiiɗi allah tabaraka taala iwtire ɓawo nelaɗon sallam so iwtiri ɓawo nelaɗon sallam allah subahana taala o yiɗay on hatta sa kadi ko yiɗugol ɗon tun o hafrane o bakkatuji mon ɗin andi ɗum ɗo ko malore janɗude si woni en yiiɗi nelaɗon sa sallam yiɗini fay men ɓe nelaɗon sallam allah subahana taala wone saabu yiɗugol ɗen o wone saabu kadi ɓorangol ɗen bakkatuji men ɗin allah subahana taala arsuken ɗum fa mahamadou sa sallam tajlibu hubbullahi fi dunia wa maghfiratu fi l akhira fa yu karamati tilka wa hiya yatamanna al walidu li waladi afdal min dhalik haray ko ɗum ɗo waɗi si woni on ti yiiɗi allah taala na sallama on ti yiiɗi na sallama ka aduna ɗo allah subahana taala on hafranemo bakkatuji makko ɗin ka lahara to kadi o teddinemo teddungal mawnugal naadede aljanna allah subahana taala o wi faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz kala danɗaɗo yani pottinaɗo wiitenke o naada aljanna haray o mali ko ɗum ɗo woni malore mawde ɗen allah subahana taala arsuko en natugol aljanna yo dandu en lette makko ɗen haray ko honno noon andidirten ɓeɗo fayɓe men hirgol nelaɗon sallam haray awalan ara nun ɗum bil quwati saliha ko ñentinirgal moƴƴalngal inna awala khutwatin taalimuhum dhalika alhubbu an yuhibba alwaladani awala فالطفل كجهاز الرادراء الذي يتلقط كل ما يدور حوله فإن صدق الوالدان في حبهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الطفل بالتبعية هذا كدوم وني إنه دين أرى نون كنينت نقال مو ينقال ونند نين أون إبابيراون ولا كلا نيوون يوونو تاوات أودو e mo yiɗina salama hattide yiɗugol e hoore gonga hara wona hoore yani yelagol tun si woni wayri noon haray anden faykoy yani haqqille maɓɓe ɗen no wawi wa computer kala ko ari o naggay o mara o mooɓa nder toon yaltata sabu noon ɓe ala ko ɓe sogoliri si wona haqqille ɗe no laaɓi ser ala fusko ɓe sogoliri ɓe si wona fiyamugol ko woni kon waɗde takko maɓɓe ɓe gollitira no ɓe iri ɓe gollitira directement hare no iniɗa noon nenira on e babira on hino hani harahi ɓeeɗo kala ko ɓe waɗata e golleji maɓɓe ɗin ko ɓe ñentintan allah sallam ko waɗi e lahdari wi e wonde manna wala yahillu an yafala filan hatta yalama hukma allahi fih on tigi hana julɗo on hana wadde gollal wo gollal woni ko aduna makko woni ko lahara makko si wona o anda ñawore allah tabaraka taala nde e nde ɗoɗe e reni piiji aduna ɗin si woni a falama ɗo doginde oto a falama wonde ɗo mihisejo a falama wonde ɗo kala ko falɗa wonde ko beni andinoɗa yaha ko anduɗon o tinnama o jannama o hollama haɗay kono wiwɗa e fi l'islam on kono wiwɗa e fi dina allah tabaraka taala kan kadi waka jumpirede ni kadi waka natirede ni waɗa amgini ko ni mi sikki ko ni e allah subahana taala siko ni yo jaɓa en si wona ni yo jaɓa en kadi no wawi gasirde noon enen tigui so jonɗan ɗo usaji julde suudu mi darna on suudu ndu 2 chambres salon douche mi yehi mi waɗi juulirde en fottay ko ɗum halduɗen wona ɗum halduɗen haray noon allah tabaraka taala ko kanko ɓuuri handude ɗum ɗon waɗanede ko hani kon ko faala kon ko ɗaɓɓiren kon no jeeya e muɗum bittaamuli maa kulli marhatin umriya bima yunasibuha nde on tigui darata yani duuɓi paykon kon e ber ko kon hawrodirta kon e fi famugol fi yiɗgol nelaɗon sa sallam marhat ma bada al miladi hatta athaniya min umri yani itti tawa to paygol kon ka woni ɗon ɗen ka nder tega yuma makko aɗo jibinede taw نلعب القدوة في هذه المرحلة أفضل أدوارها حين يسمع الطفل والديه يصليان على النبي عند ذكره أو سمع من يذكره وحين يجلسان معا يوم الخميس والجمعة مثلا يصليان عليه فيتعود ذلك ويألفه منذ نعومة أظفاره مما يمهد لحبه صلى الله عليه وسلم حين يكبر كما يمكن أن نردد أمامه مثل هذه الأناشيد حتى يحفظها محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ما رآه هذا ابن عبد الله أخلاقه القرآن والرحمة المهدى عمت على الأكوان يعني جنگ كورو أناشيد ويسكن لو بايكم وواكو هنجاد يعني إنو دين إنتكا وانتجي واني دون توغسون أدو جيبين دتاو هاي بدو بديدي كونو هان دين ودان دكون لو بايكم كونده ونتين هاري دين ينتين السلام يكالا كغول لجي من دين جان دي فاندي هارسي نلا السلام جانتا ما توني من انجولا يمأبه عندي كو بمهاكي وانده منا
ala hewtuɗo guddo ha hewtuɗo oɗo so tawi mi jantama yeeso makko oɗon ko jantata inde Allah inde nelaɗo no sallah sallam haray ino hani nde juulete e maɓɓe sowno kala nanɗen inde maɓɓe no jante yani yimen koyɗo gimo yeeso maɓɓe winde manne Mouhammad ko oɗo woni annabajo meɗen Mouhammadun annabajo meɗen biro maɓɓe no make Amina baaɓe maɓɓe no make Abdoullah ɓe andini ɗum ka boni togosum ɗon ɓe marno ɓiɓɓe jeelo yani ko hombo adi gomɗinde e tagore nden e worɓe ɓen ko hombo e paygogo ko hombo ɓe janne ɗiɗo piiji ka bon ɗon togosum ɓe hunjo ɗum ɓe manito ɗum hara on landotoɓe tuma ɓe hara on yewta e fi nelaɗo sallam e fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e fi ko honno ɓe wondirno e ɓeygore maɓɓe nden kaɓe woni ɗon togosum ɓe wonde baaɓe maɓɓe feƴƴinno hari koɓe togosum ɓe yaari baaɓe maɓɓe ɓe jibina koɓe alyatimaɓe anni koyɗo biyo fof wonde manna oɗo woni ɓiɗɗo Abdoullahi on yani jikku maɓɓe on ko alqouran karim koɓe yurmede wonande mofteɗen ɗe mes majji haray kadi si woni feƴƴi ɗon waɗana ɓe qissaji yowodirɗi e fi gurdam nelaɗo sallam e qissaji yowodirɗi e fi ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallam eɗen andi ɓeɗo sahabaɓe ko walli en kon e kaɗo dina ko wallani en kon kaɗo dina ɗum ɗo wawata goto wawata ɓiɓde sowona Allah tabaraka taala etoɗe Allah tabaraka taala yoɓirɓe aljannatul firdawsil a'la on o wattida e maɓɓe ñande ko woni ko ɗum ko ɗaɓɓa haray yani radio in anduɗen ko leer men on ko ɗo woni ko nangi en haray ɗo woni en darade biidnillahi taala komi harodirga o e gonga e dalil seɗɗo ɗo ko immode ko Allah tabaraka taala kala komi harodirga e faljere haray ko immode min e cheytane Allah subhanahu wa taala no woɗɗiti ɗum haray no mi wiri noon so woni faljere joli toon haray na wawi faljitede numéro on no ko lawol kisal haray kadi numéro on ko 628 86 47 47 628 86 47 47 haray ko bay ko Mouhamadou Madina Sow bawal men gol o jasakumullah khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on weltanama on jarnama fota haray yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi yo Allah on nawnan e yiiɗe nelaɗo on fayɓe men ɓe yiiɗa nelaɗo on haray tigui tigui on moƴƴi fota noon haray min indenen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande Bañan labbe andiraɗon Bañan technologie service numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray tokoro an on jonnitama jonnon ni minuti ɗum e duwaw inchallah haray en weltani ko Allah subhanahu wa taala haray en turti Allah yo Allah waɗu ɗum ɗo ko joldi maɓɓe moƴƴi yawmal qiyama amin haray en weltani ko joom radio o kadi e ɓeɗo technicien ɓe wonɓe ƴettude ɗiɗo fiiluji tokkidira ha yimɓe ɓe faama yewtere nde haray en hiwrike kadi heeɗiɓe en ɓen ka lawol kisal weltanike ɓe yiɓe ɗuuɗi haray en weltanike min todi ko Allah yo Allah weltano en fof haray min kadi wona ɓe wino numéro an on min kadi ko 622 98 97 21 ma ɗum 664 23 93 34 haray ko ɗiɗo numéro ji ɗiɗi wawatonmi hendorde e ko privé ji am haray ko feƴƴiɗɗo ko hikkiti ɗon en ko du'a on haray en toki Allah subhanahu wa taala kala famin en kaɗo dina faamu selluɗo amin arsika en jokkugol amin ɓe famale ɓen toki Allah yo Allah faminɓe kamɓe kadi arsika ɓe jokkigol yo Allah fewnu en fewnana en ndi leydi fewnana en ɓe lamɓe ɓe lamaɓe fof amin Allah ittan en nde ɗo nawnare naɓɓa nde fewka goɗɗo ala haray ɗiɗo nokkeli hetto yimɓe ɓen hetto sorto e nde ɗo ɓittande Allah subhanahu wa taala mayɓe julɓe mayuɓe nde ɗo nawnade julɓe seediɓe Allah ko goonga gooto ɓen maayi on seeɗa en torki Allah yo Allah yaafoɓe yo Allah subhanahu wa taala ittan en ɗum ɗo tabintina en ka dina allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin on weltanama on jarnama tokoro haray wota jama yejjutude fi ala ka senede ka julirde janggugol suratul kaf haray ɗe gandi hande kadi ko juma ko woni tun haray tigui tigui on yo Allah ko newnan e hettonɗe ɗo julirde haray jumaje ɗe joni fuɗɗike mulde tigui tigui on haray yo Allah o malno en woysina haray on weltanama on jarnama fota wa aleykum assalam wa rahmatullah.